Sor alangumna taram ukchari koina ngarang nei ki budu gi makha mo koina sini nase habdi moroina Christian singa riti Prabhu Jisu Krishna mi singa yamna hable Prabhu Jisu Krishna loina mo saje sengdaba sa makhai loina sengdokre aduna ekhoi chaba yare haina mi singa yamna hayaba madugi maramda khuni ingse aina ngarang sur no khoida text hana sipa view ana ina hijackramni haiba text ndo du maramda khoin ngasi phajana ina si bhatta si bhatta na phajana ina raga asumbu khanglaga ichnausing akhoi asumbu imina se abse aina mayangi mafamda ina appeal tawjari do ahamda khoi shongna ta hana ko nonda se prathana tawse sagada laiba yamna mun chi chaw bathawga nei be pai sho na point nga le tan thaga sere na kem tangai rapna sana pa Prabhu Jisu Krista bu phakile ba pa be khoi gi damok sibina ba time pa na thabi raktana khoi gi damok sibiduna ba khoi nu pugara ba pa khoi tan di khode mo man pu biduna sapi khre sibide hin katna pa hoji chun ha ki mang de leituna khoi gi dam kan ha jabi ba sikidam thak sare pa pap chalna khoi di phakira pa pe ni khoi na to ki ba ma ka yasna pi pa mo ina khoi na pa na hana akoi na ki khandok khaba mising akoi da saw haina nan ya bi khaba sinja apa basinja kari no ha dugi maram da khoi ne nari aduga maru en ngasi apetibi da lai ba Christian isinaw sina kwadi lana aduga lana khanba text mayam masigi maram dei pai sho khona khara nei na ga dori papchuru nai na khangjaduna haijaduna ngangjabanda te aduga ipa na ki thawai seng buduna singbiu aina ngang ba khuding na ki wahendiu na ki wai na ta pakati chupa ngonda ngahan bigno isai go wa ngahan bigno tak bu khuding da sna ki thawai seng na sing bidana okhoi ki pun da lairam ba amam ba kya lairaba sui pana na lok thok bidana ngalan bidana asem ba sumba se khangba ngaman biu hopde loi phoba na na loi na biu Prabhu Jisu Krista gi ming da khurum jari amen koi an ba text se koi na chapter hai tare First Corinthians 10 je masigi maram dai khoina hana nei na se masigi charak maram ma haijage na khoina param lagati na khoina je hana khangbiram gani chapter 10 na se kana gi maram dana haibam ta roman gi ke sere da roman gi centurion amalairam ma ki mami Cornelius ma se khoina jihudi nate ma che roman machane adana ma che isho yam thajaba jihudi gi isho singa sina jews singi isho sina aseng isho ne na mana khanbu Sarai hendona patna to duna ko mai lebene adu da shona sagat piraga salo smai to duna zopada Peter koba nupa Simon magi share name na Peter koba nupa am lebene mangun da salo na tharak pane adu da haiba mala thare tharak ma matam je da somda di Peter je sak chaba matam oibna ma je sak lamam the more verse 9 gi parake sida on the morrow they went on their way 10 legi parake ko moina and he became very hungry. Having Peter into the city, Peter went up 9 on the morrow as they went their journey. Drew nigh unto the city, Peter at the moment Peter and Lady of Father Naxalang mission. Peter went up from the housetop to pray about the 6th hour. At the 6th hour, have a city of Quina Pung Baro Haitare, Adugi Matam, Adagi Matamin. Aduna haidu barogi matam asida mache chagam lambadana manam madana maje jungi mathakta ka khale aduga ma prathana tawgena karame he became very hungry would have eaten but while they made ready he fell into a trance adumai to ma chagam lame adu maje chak che leiram gani ma sarang adum adu moisina chak thong thabagi thorang tawre adu maktada magi yum mathaktu da moigi trance haitare langkhong gumba moi adugum langkhong adi dugumba amada ma taslame aduna train samada ma tasle tasma matanda ma vision urme ma ishona mo on the vision ulame so heaven opened and a certain vessel descending unto him mo on the part ama sagadagi mo on the thadar ko urme as it had been a great seat knit at the four corner let down to that my cousin marido loina tusanba turaga sauba vessel ay part right at a adugumba mo on the thadarami wherein were all manner of four-footed beasts of the earth. Pithibi da laiba makong mari pama sa amakhaje loina yaurum he. Wild beasts lamaki shasing and creeping things mabung na silaga sapasing
and falls of the ear aduga atiada paibu section habse loin yarame lamlakta leba sa makong mari pamba sa mabung nasila sapa usewaya atiada paibu sing pull up yaram hai there came a voice to him rise Peter kill and it aduga sagari khonjana Peter hoglo aduna mokoje halaga saw harame adu yengshiko sum pamina se but Peter said harame not so madu oiroi I saroi not so Lord, for I have never eaten anything that is common or unclean. Aduga unclean that is sengra hai ba isho nahang da sengra hai giba mang hai riba sa sing do isho ai kaidum da sadri ai saro sini adu madu da thadare je senga ba sang ak tane ba Peter thadare bi sing je kai no di ngasai do sengda ba aseng bor ni ma aseng hal sabi hai adu bu sengda ngak tane ba mo da ulli ba sa sing do seng ngak tane isho na ai di cha ba ngamoy masi hai ko ai punsi to seng da ba amangba hai ba se common noi ba natraga unclean hai be amangba hai ba se masi saroi sini and the boy spake unto him again the second time anirak haramiko what God had cleansed that thou call not thou common ishona sengdokraba do nangsu amangba ni hai nu sini da ni su ko khonje na je masida ni mi sina la na long na ri je aduna Peter the vision the ugre sengda sama khai mo da loi thadare adu shona hajina shona sengdokre aduna sa singdo sengdokre ne hujik cha ba yare adu itaragdi shona sengdre shona sengdokhi budo nang sengda ba kaura nu haibje masine ba sai the mission loire pa ba je adu yengi makha yengse this was them thrice lak ne haije and the vessel was received up again into heaven adu matanda shona sao haragdi ngasai gi part do mamonda masai sa am hapa kachinda mari lonba phiango buda tor thadar kudo madu ma saram bayabne ado ishon sawhar di thado be saram be adu bu ahumlak haire bum batung kaidoge matan ma sargada pukhat kare adu sadre Peter sade pa Peter masan sa giba sade Peter na haire sengda sado saradi yare khoi chabe hebe adu Peter na sagide adu matung da kaidoge asmaina mana verse 19 nei par ke loi color 19 da while Peter thought on the vision the Spirit said unto him, behold, there are 3 men sick there. Samana mana vision jigi ma ya artha je kari no ishone ngonda tang muje kari no haina mana khanduna lering matanda ishorgi thawai sang na mon hare nupa ahum nang bu thiri haibne adu verse 20 da arise therefore get thee down and go with them doubting nothing for I have sent them aduna nang hogalo salo mokhoi manak ta kumda mokhoi glo ni samino kari su singnagnu aina makoibu tharakpani habne shona tharakpani hai Cornelius gi lakwa sipai ahum do Cornelius na tharak to aina tharakpani shona tharakpani sine adu degi de khona verse yengche 19 adegi 20 item adu gi matung da maje mana saksare leminare normal leminare matung da Cornelius got then Peter went down to the men which were sent unto him from Cornelius and said behold I am he whom ye seek what is the cause wherefore ye are come aduna Peter makha kumdare nakoina thidibido aini kari leire haire makoina wari puna mo haire Cornelius ki wari to loin sare adu ai sida tenjalage matam leitabana adu matungda makoina verse 24 dang nungala kana mukhoje sale ke sera de sale no Cornelius na ngai lerame asine sida adu ka Peter na moyi yumda sange Cornelius na mabunere Cornelius na modu kurume ma adu Peter na ai shunini kurumba ya de na haire adu matungda ma sida ko the verse 20 says Peter took him up and saying stand up I myself was a man verse 27 as he talked with him he went in mamanu chang found many that were come together short hazard of Jews not of Gentiles sing hai thare bokhojing romans the mic imunda punduna leiba thangnara me hai adu matam da yengshi ko verse 20 aita ying say and he said unto them mana mokhoj harame ye know nakoina khangi how that it is an unlawful thing for a man that is a Jew to keep company or come into one of another nation. Aduna Jews oiba nakoina khangi Jews hariba asina atopa jati amaga Jews na taba atopa jati amaga dinaba se nakoina yade have sin nakoina khangi sini adu but God had shown me that shona ingon the utpire that I should not call any man common or unclean. Now some basita loina
Nasai the loy Aduna Hojiti Aina Isholang on the Pire Hojiti Aina Miamatabu Hadi Jehudin Tabazat Sing Aina Common way Habidi Natraga among Bazani Habzico Quite use Katan Shangam Quite Lady Bata Jassing the among many have do a Kauraroy having Aduna Peter would give a vision to the Karigi Matandano Chaba Yaba the Wigi Maram Natives Sa Sabas in his shingy Mang have to get a table Juicingi Mokoyi Lana Tazan above level Madudi Kanokan Mokoy Shangy Atobaza sing the Shende Mokoy around Kubum Pangani Atobaza sing the around Kubum Pang have the Mokoy Tazabanev Aduna Hojiti Kadoba Peter the Shona Vision to Pirido Karigino Hatadi Prabhu Sukrista would Hazab me Mokido Hojiti Kadoba Mokoy Shangy have near Mokoy Shangy Aduna Nakoina Juicing the Samanare Aduna Nakoy Kadoba Mokoy amangba Jat Kauranu have the Aduki the Mok Peter the Vision to be never Ado Peter na Hojiti Cornelius members of me Tarapum Batam the oh Maduki Ata to senior never Mashida high position outside Sas Aba among Sas Sasing do Ishona Shang do a Habigi Maram the Amatanang Nate Habje Basi verse 20 as na Mayakshana high revenue Aduna Galatians 3:29 have to if ye be Christ then ye are Abraham's seed and here's according to the promise have the Equina Prophet Shukista on the Hazard Abraham Gidarani, Karamatara, Tawai Goeba, spiritual Goeba, Quay Hakchan Goeba, Adugumba, literal Goeba, Jews or Adunate, and Tawai Goeba, Jews Navni. Aduna Pitibita Libazat Kudima, I could do Gentalni, Aduna Gentality, Jew Natabazat in the Gental Koi, Adomokola Mutila for me or good when a Prophet Shukista on Tazaragadi, Equajakadova, Koja, saying, but me go Aduna, it if the labor that's in Probu Sukis on Tada Bissing, Peter, Nakoina Kaliba, Savoxing Nakoina Kalibdom, quite around when you have do, Adu Kaldo Kalan, Adu Matunda Salakan, Wadi do Tamamatanda, Savoxing, I'm saw when I go, Karigida Momana, when the Jews not about asking the Salic, you know, have them, Wadi Lire, leave them at them high, ain't it? Mana should the call, show you what is happening, that Hawaii sent with a mission to the law in a peeve name. Aduna, Snausa, when I see the quite more Prabhu Sukhitin Masina, chapter 1 Corinthians, chapter 10 has the when among was passing to Ishona Sing do heaven. The day is short of Taza of mission door, Mang and Jews na convert mission door, Prabhu Sukhisam on the Taza di, Man Haibu Ilagadi, Mokoje, Christian Wadagadi, Mokoje, Asem with me or a Jehudi, some manner have do, Madugi para ni, Masimale. The Matang the Roman chapter 14 the Muchalazi, Masino quietly, Masidu. Confuse me as Heranturana, Yamna Lana Lungnabe, Massation is now. Adubu, Aquina Bible Lama, when a present Bible chapter Madagi, when a confused up a burst of my hour and a high burst to the Amaka quarter of Yagadanate. Kadi can text the nine, no have they. Paul number 6 is a Carigino, Massi Romans 14, the Carican text no Roman Sibze, Carigimaram the Ibno, Habze, Chitini, Canada Iba, Corinthiandagi. Paul na Romance the label Christian sing, Romance the label Christian sing, the Canano Matanda, Jehudi Shuyawe, Aduga, Greek sing, when a romance sing, I tell him Mokoshuyo, Pulaga, Shemba, Dugumba, Prabhu Christian on the Taja Church never, Dugumba Church, so the even never. Aduna, Jehudi sing the Duna, Ama high, Adu Gental sing Duna, Ama high, Adugi Maram, the say never later never. Adugi Maran the mana, carry fight on nation, don't I get the Momana Evesti never. Adu Moro in a romance 14 day when a burst one day and a passe, do the coming the same. Him that is weak in the fat, I'm gone. Receive ye, but not to doubtful disputation. I'm that it is a Moro in a romance 14 day Kadigi Maram the evening. Christian the evening, Karamba Christiano, Taza but the sworn but Christiano. Adu the evening. Adu Mussingado, Shinausa, Taza the Sonba, Prabhu Sukita with the Taza Grava, Kisan Singado, no Koiloksan Buko, Mokoibuta, Topigno, Mokoibutina, Tobigno, Mokoina Taza Budunama, Mokoina Aduga, Akan Basingaduna, Taza Buduga, Mokoi Yamna, Sayana Baleremeva, Aduna Maram, Oidunako, Kaibuno, to doubtful disputation. Doubtful at the Chingnava, disputation at the Mariana Bakanabdo, Mariana Budo, Mokoina Singnava. I did Taza the Somba Singduna Masi Yai, Aduga Akan Basingaduna, Akan Basingduna Yai, Taza Somba Singduna Yati, Saba Yai, Yate, have Adugi Maranda, Nam never. Adugamu, chapter 15 has in a kind of Masjid Comson Pico, Wanda. We then that are strong ought to bear the infirmity of the weak, not to please ourselves, heavenly.
Masida je mana pa thaja ba kan ba romancing la koi thaja da kal ba na koi sing aduna thaja ba soli ba missing ado na koi khangmi no habne beer to min no habne masini na koi na sabu pe ni ngai gi damak tawunu na koi gi aning ba pam ba adu thunga ga loire hab to tawunu mo koi gi do yenga sapiu ha na ibne ba sinausa aduni sidai da lai se aduna sida lai ba roman sab je juice yaure juice ne problem oi thoib je quarantine ha quarantine thoib ba problem da juice ne adu yeng si ko masi lai ra adu masi ki maram je kai no adi singna ninga oi ba doubtful disputation adu ga thaja ba son ba mi sing do mo khoi na khan ba du ga akan ba mi sing do na khan du ga khena ba khara lai me adu gi da mak ta ne ba sida ha je for verse to the for one believe that he may eat all things kana gu mom na thaja ma loin sa ba ya na another who is weak thaja ba son ba mahang na eated herbs mana masing chai hai bne masida hai si ai ko no mu thaja na explain to jara ke adu sidai da verse 3 da mu let not him that eated despise him that eated not aduna sari ba mina sada ba mahak tubu tugu zaba tawnu let not him which eated not just him that eated aduna sada ba mahang jari ba mahak chu bichar tawnu haibne phai phate hagnu haibne bichar tawnu haibne for God had received him maram de ishona ma loksan bi haibne sidai da harise aduna sidai da laiba problem je karino haib je khoina khangde sa thakpa masida mi sina ai je masi romance 14 de aduna khoina sa ma khai je seng da ba sa ma khai je loin sare aduna mina sa da kana mi khran de sa de aduna sa da do sari ba missing aduna sa da ba missing ado bichar tawgunu sa da ba missing aduna sari ba missing adu su bichar tawgunu loi yare khoina sa ba amang seng ba haib do loi yare ana missing haib maduna te masidi sa amangba mangdaba sabi wafum nate masidi sinau sa khoina khanga dawde christian amatana ko amangba sahib se kana su sade sabe ade adu sidi amangba sa gi maram da nate asengba sa adubu kari gi maram da haiba matam da khoina khanji hujiki moiki gentle singai tare greeks romance da leba mi sinje ka dawne isho thas da mi sing moiki chana bi em leime sa happa tara ju ka dawi mokoi de kaithen da bu yom bo ra ga ju mokoi ki lai da hana kat kaneba kalaba matung da yolaga sai aduna khara thajaba sonba mi sing duna di kare kan ai waren first Corinthians ai to lakan thajaba sonba mi sing aduna di kare hai ge haba matamda masidi lai da ka to poni aduna masi sa be ade ana hayaba adubu thajaba kan mi sing ne lai sti keshuna te mutti esti keshuna te akhona sa be hai aduna adugi maram da hai bine aduna sile da hai je aduna sadaba mahana su Henko, Sadaba Mahanasu, Asaba Mido Bichatoguno, Sadaba Mahanasu, Adu Sadaba missing the Manamasing, Quidi Caloroy, Quidi Aduna, Sahabas, Sengo, Quina, Layman Pums in the Muina, Hadaga Humanina, Aduna, Sigum, the Quizazaro, Namasing, and Zazarage, Haina, Kaleva missing the Aduni, Madam, the Amne, birth system we indico. But the birth for the Jew, who are doubted, just one another's man's servant. Verse 5 the one man stream one day above another. Masida yaurabe issue je sabaga aduga moi numit ngakpagi maramda ani khakani yauje Romans 14 yauje above another stream every day alai mi amanadi numit amadagi haidi chawolgi numit tare ni lai tare ni isrigi manungdagi amabune ana ikai khumnai aduga amabuna aduga ataina numising da samana na ikai khumnai masijo mission habje keno sabat haimi ko sabat ki manumda nate. There is no question about Sabat having Manamda, Jantan Christian singing Marakta to Jews singing Marakta, Yanaba Kari Shulate, Moko Yana circumcision, ceremonial sing, Jews do not have the ceremonial sing academy, and the Jantan Kamuna de Alpolna having Matun X6 in the Quena discussion to Wiki Matuna de cities Jantal sing the Nimasi, losing up with the Kalatre, missing up with Motaka Lai muti da katpa kind of mogi sa sing adugum sada ba du I sada ba adugum sing do adu in tawjuno idolatry aduga kind of fornication octave lisa tatpa adugum do in thadok chano circumcision to ba tawda adugi darka laitre mokoida masi ilan ba darka laitre habje masine ba du Jews Christian or usina ceremony lo ngak ta ba yade habje adum induna leba aduna maram moidone cheyna buje lebni masi chabat kim baram dan nate masi kaino khana khoni yengse. Let every man be fully persuaded in his sound mind. Mama Sam Sai pulling the Mokoin the Tauri Budon Jumi, Aina Kanzanu. He that regarded that they regarded it unto the Lord. Adana Numit Mahason Shobu Kuromani, he that regarded not the day, Numidabunga Taba Ikai Kunada Bamana Shobu,
to the Lord he do not regard it show the ma kai kum nadamni he did it to the Lord sab ma nasu show the sai cha the ma nasu for he giveth thanks he giveth God thanks show the thagali sab ma nasu and he did it not to the Lord he did not the man show the sa the ma nasu giveth God thanks show the thagali he masida hai je kaino sab ma nasu show thagali sa the ma nasu show thagali adu di karam no khoina hai je khoina sidan nahi na batai adu ko numit sigi maram dadi khoina ai gdo je sabat ki maram de masigi numit ai je mo khoina de ceremonial de mo festival singi numit amle adu bu christian da khoina ai ceremonial lo sin christian sakre adu na jantan christian sing khara nadi ke do masinga ko gi darka leitre khoina passover gumba nga pe darka day of atonement yam egre leviticus 23 le yo hai de ceremonial mo gi holy festival gi numit singi nga ko gi darka leitre aina haibneba aduna jusing di madu sing nga ka dabni haibneba moina adu nga kwa moina du nga chabu kar shukai di henko nga kre na moi mokhoi norok chalan haibne te nga na moi sarga chalan haib leite adu bu khoi thaja bdi jesu christ da thaja gadabni haibdo madu gi maramda ahang haibneba mase sabat ki maramda ri natte sabati ko sungo hongdan leigini habje khona sarga bu nga kani habje ai sermon amlemni shog pathab na me part 1 part 2 part 3 ko madurena khone yenga de masi maramda fajan khangni adu bunga sigi context si chaba ga maramda naina banina aina sida nei chaba gi maramda hajege aduna sadaba mahana su ishoba thagali chaba mahana su ishoba thagali hai snausa masidi kari karamba khusano haibje khon khangdamneba maramdi karino masida pallibje maroina akhoina sengdaba sado saraga khone ishoba thagat pa yabra aduga sengdaba sato ji khone yu thaga ishoba thagat pa yabra khone probab ta mayam yawri yu thakpa ya den yu have je khone makhala ni ne amna grape juice ko moi purohit kamu na di grape juice thakpa ya de kanam khran di thakpa ya he hengo kharana aduna thakpa ya de aduna ta fermented ju khone je thaga ngauna ri beni sam sin ri je masi thakpa sunya ya de masi thaga ni sa sara ga khone shob thagat par masi thaga le ha ya gadra ya de sinau sam masi de ha je keno aseng mo sa sing duni aseng basa karam aseng basa lai muti da khatpa thakba kan ma mission ne lai muti to kai suna te na makhoi na diko ada sai ba adu sai sabdu moi ishoba thagale kisu kai de ade makai no di makhoi thaja buduna makhoi buko adum shongan da changbi ba aduga kana gumba jantan sing makhoi di olakpa sina lai muti bu amna hakchina lawja bu kamu makhoi di moina dum ping de horabni moi sa gumba ha ji kai do ba makhoi gi lai da ha khurma ga kalaga hatana tawbunina adu yam tawbunina lai da kalabunina adu gumda makhoi na sa de masidi pa ne na makhoi na khale aduna makhoi madu sa de pa ne khalabnina moi wakhaluna pa ne khalabnina makhoi na pa ko hele thajada ba oirabnina aduna makhoi sa de aduna sadre na makhoi ishobu thagale aduna masina harib ji karino masida morina issue ori je kaino koina lai muti de kat sa aseng mo sa do sa bi ya de ha gi maramda masing hangna bane be sinausa adu yengse mo koina verse kaino dam yengse koina 5 6 da pa ga 10 dam chachi ko sida mu pona but why dost thou thy brother or why dost thou said and not thy brother nana kari gi dam nang nasina bu wain bano adu nangi nasina bu kari shule tan kari gi dam ohen bano habne moi hajna masai gi lai muti de kali ba sa do na khoi cha gi norok sakani sini ni sadaba mission duna haibne adugi dam dena adudi mi bu norok chapa chata ba je khoina lekko dabu nate masidi kanana ishona lepsa ga dabu ne ba aduni sinausa masini masi maram de yana budu dam aduna bichar to gunu amne for we shall all stand before the judgment seat of Christ maram de khoi Jesus Christ gi mamang wayan bi man da koina wayan gina ne 2 Corinthians 5 ke 10 da jani Prabhu Jesus Christ gi mamang na khoina to ba apha budu gi matungna koi wayan gina hamni aina to je phaba phata ba do ishona lep ka dabani hamni sida laira aduga verse 13 dum chalage khra kalage let us therefore just one another anymore aduna koi masi maram da kana da su bisa to ro nu ko saba moina sajar sanu sada bu moina sajar drasnu habne pon habje aduna lai muti de katpa singa do saning ba singa sara sanu sada ba singduna sara sanu kana am to bisa to ro gnu habne ba man ha je confirm to je and just this rather adugi motam masito that no man put a stumbling block or an occasion to fall in the brother's way adubu aina tawri bathabu suna atopa aigi sina amabu khudi thien gadaba norok lambi da singada boy tali madu tawranu haime khudi thien ba kitabu to tawraganu haime masini sida haije adugu verse 14 da I know I khangi that
persuaded by the Lord, Ishona ingo jambe, Jesus Christ, that there is nothing unclean of itself. Masidako amot pakari ishu laite, Ishona lo singdo pigramne. Hadi sheng da basado Ishona singdo ebinate. Sheng da basado Ishona singdo eb. Amta yaro. Kaya unga singdo you ebje koina lising la pratana to rojo sukseng singdo. Ishona jo sukseng singdo. Henko amot podo sukseng singdo. Adu busida haje kaino di aseng ba koina aseng ba sa singdo. Makoina line muti de kale hadana masi molan banate manghan banate habneba kale su mang banate makoina line muti de kale na koina lai de kale na masi bor hena phangale habnate ok to lai de kale adudi masi gi line na moi gi lai de na bor pi gre masi seng habnate ba aduga ngasai gi aseng ma sa du lai muti de kale adu di masi mang habnate ba akhoi gi thasa bu gi matung min lep ka da bune sino asom mi sina de mang he aduna mang khali bine mana madu sa de mang mai wakal da dum mang jare ba adune sida habse masini asem kais laite but to him that esteem anything to be unclean to him it is unclean adu mana sheng dere haina khangi ba mong dadi sheng ro heba wakhal lo adum sheng dena la helaga ba haidi ekhoina khangbugi matung ni shon wayan bane ba James 4:17 habdo adu ekhoina khanbugi matung mong da sheng de haina khalab jina num sheng ro heba adu bu kaidoba khangi ba thaja ba wangi ba misina de masi kaisu laite aduna masida amangba amot ba kaisu laite habdo adu haibne ba masini adu verse shidai ko but if thy brother be gripped with thy meat aduna nang na sar bisinja ga sina nang gi na sina na bu pahalaga diko walk not thou not charitably nang sina ma bu samin ma ga nung sina samin ri ba natre haibne ba destroy not him with thy meat aduna nang gi sar bisinja asina ma bu ko mangan ga nu ma gi thaja bu do han than ga nu haibne for whom Christ died Jesus Christ gi dom sibini aduna thaja bu sonba khara laigre moi marak ta juko lai muti de katpa saje sabe je phatte pamne haiba khanba mi kambu uma laigre adu bu akhoina di masi karishuna tena thaja kan bisin aduna ko saba matam de masi di khoina lai muti de saba posidi pamne haraga masi man saina semadi pap taw ya adu di education ka de pap taw shonan mokpi re ne haiba adu mai to mi do thaja bu son mi do khudi thele aduna pona ni aduna ekhoina saraga zu moi khangan davida nakhoi name the saw adun mokhoi gi mamang da di madu sar nu haibne ba saraga nu ai sa ai thaja bazina kaidoga matam da mi gi ai sari basina ai gi snaw do khudi then ba taraga di madu sar nu haibne ba sida hadise aduga verse 17 for the kingdom of God is not meat and drink showing in tholebak di chaba thakpa du nate for but righteousness peace and joy in the Holy Ghost. How I sang bada dharma chamber in thaba harau puduni and sina hai budi kari no kana aikoi na aphawa sinjak sare hai duna ko khoi na sare bisinjak sina khoi chaga phubi ke dum nate aikoi na sadre hai na masi ein khoi norok chakadu nate ba sina usa aduna aikoi gi thasaba sigi mapana khoi chaga sakadam ni habje pol masi da mek seng ne iribani adu 20 dum paje for meat destroy no the work of God hamni khoi na sare bisinjak hai bisina kadawi Ishworgi thabak to masina mangan banate all things indeed are pure loina mak sengi ko but it is evil for man who eated with offense hami aduna masidi offense na khudi thiraga sari bido adune banga sai lai muti de kalli bo posting adu loina sengi moina madu de kat paduna mangi habanate shona habje aduna makhoi di loi sengi adubu masi khudi thile bje kaino ai wakal da phatna masidi lai muti de kat pose sabse pamne na khalaga sagi bido aduna madu khudi thian bani habje pon habne ba masina habje sengda basado sengi ana shona haib nate habjini ko aduna sida Paul 21 ka it is good neither to eat flesh nor to drink wine ko aduna yu thakpa natraga sa sabje sida hapa libe juje grape juice ni ko masida je nor anything whereby thy brother stumble aduna masitari ba ai sa sabjina lai muti tikar pa sa saba aduga thakpajina lai muti tikar pa thakpajina kaido ba is now sibu khudi thanga da boy tardi or is offended or is met weak solan da boy tardi aduna sa saba natraga thakpaje masi ai tawroi habneba adu patre it is not good neither aina sare bisin mi khudi thanga da dei chadam na phare habje Paul ki masi aroiba conclusion adu verse 23 da mujeng si ko aduna sida 22 padre he that doubted is damn hamni adu chingnara ga dei ko chingnani ba mak to ado madu dadi ko damn whatever madu patre ba if he it charaga di ko chingnara ga masi charaga di pamne na khalaga charaga di ko lamiti ka saru sab masi pamne khalaga di ko madu chingnara ga masi di pamne charaga di madu mongon ko phatabu ohelleba because he it not of fat thazabadagi chabanateba for whatsoever is not of fat is sin habje thazabadagi thazadabadagi
or put Makaja partner have never. Snausa. Masida Queen College, saying the Pasado Sabi, Jai Natraka Sabia de having Madam the native. The first Corinthian item such a First Corinthians chapter item when such a call Ike 1 the call. Masida. Now as the thing offered to idol, we know that we all have knowledge. Knowledge puppet up, but charity edify him. Aduna Quena, Line Muti the Kapasasing, Aduki Madam the Ena, Quena Loina Kangam Madiko, Aduga Quena knowledge as in a quibus, Quena Napantoli, Adubun Shiva, Sinaco, Quibus Sakali, having this data. Aduna Masilere, Aduga verse 4 for the game of Parke. As concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice unto idol. Idol the Limuti the Kapopos in Chabding, Madam the Ko in a high. We know that an idol is nothing in the world. Like Mutria, the quick Christian short Tazab mission at the Muti, Kashnate, Masitawa Pamba, Jibanate, Aduminas Habani, Aquinas Habani, Masida, Lee King Gibbon Pom to give Masili, Manate, Masika, a saying what Tazab and that there is none other than God but one. Adu a saying we short the Amakatang lay having. For though there be that are called God's line, have a Quina Satan in the Quina line and kind of am let you whether in heaven or in not, I did part of it. Sagadu single lie shini, Mokoi Leragazu ko, as there be gods many and lords many, and the lie Miam Leragazu, Mopum Am Leragazu, but to us there is but one God. Equated the Assembly Christian, equated the Assembly short, Amakatani have never. The Father whom are all things, and in him one Lord Jesus Christ by whom are all things. Quaki pa ishor Amakale, Aduga, Tampang Malam Petit Bisami Bama Puisho, Prabhu Jesu Christa Amakata lay havni, Aduna line muti sekari should not they have never. So the call, however, there is not every man that no less. Adu hide with J, Mipunkudim the Hadiba, Ganjelative. Tazap son miss and the quarantine the labor, Tazap more me chon missing than the Dimasi Wakalzilate, later no line muti. Cut pasa or to any pot or two, Sabazika Mokedi Mang and Mokedi Kaleb Adubo, Tazaba, Kanba mission, then the Masika should not lie muti, should not take off. Masita Kalena, Quay Mang, the Dabonate, Quay Pata, and the Dabonate, the Togodamate, Quay Chabdi, Sukai, mission Sabale, Aduni, Harib Dol, later. For some with consigns of the idol unto this hour, it as a offer unto an idol. Adu Hujipawa idol gi. Lai muti gi wakale mission no masi lai muti de kanmane na khalaga dum sabalai he ko and their conscience being weak is defined adun mokoi conscience ko mokoi khangba ngamgi sakti do son bana maram oduna ko mangale have never masi ko maduni akhone sida leje but meet command us not to God for neither if we eat are we the better neither we if we eat not are we the better hiding masina have sa have ko sa Sari Basina Kubu, short a Masina Arankum Pugavanate, Aduga, Sada Babsina Zuquinok, Pugavanate, upon a Sarasu, when a Saba, when a Parahavanate, Sada Mina Parahavanate, having a Masina has the Colline, but the Kapa Yuane, must have this young Basing the Wagi, or Punkarish Late, having go. Adubu, but take it less by any means this liberty of yours become a stumbling block to them that are weak. Adubu when a high say, I Tazaba Sabia, Hena Kalima, Muti Krishna, and Sabia, Helvina, Tazabas from the mission, Limuti Mamma Kapasabia, they have a mission do, Madugum Dokudi, Tianga Nu have a Masineva. Aduga Sida burst 2 at the go. Truth, I am Paragon in the Sandus Patero. When ye sin so wound their concern ye sin against Christ. Aquina, Kadugumatan Aquina, a quick is now singing Mark Aquina Patorba, Tazaba son the missing door, Madu Aquina, could the Tiambata the quick show Mark the Pata when he have near. I don't know Mokoyman the Masichagan. Wherefore, if make my brother to offend, a Nasadi was time which the cut Pasabs and me who could the Tinga the boy already, I will eat no flesh while the world standeth, particularly in the depot, and it is Sunja never. Lest I make my brother to offend. Adu kaigino hai tadi aina ai chinau sindo khudi then da ngai pap ta hon da ngai ai sa sunja sa roi have never mana have se matam da hai di korean then da ga le idolatry ni mo khoi di moi da sa yo le bu khudi mu oi na ma lai mo ti da ka ga yo ba ngak ne bi sinau sa machine is da hai se adu ga first Corinthians 10 da mu yeng si ko 10 gi 10 si da mu la warning against idolatry 10 gi oi para roi ko 10 gi 19 da I pa jar ke what say I then say that the idol is anything, or that is that which is offered in sacrifice to idol is anything. I did line mutri have say Karigumakara Webra, Natraga Madu the Kali Bapota, Karigumakara Webra have Nicol verse 20. But I say
the thing which the Gentile sacrifice, they sacrifice to devil. At the same time, is na cut live do mukodi Satan the cut paneva, Satan the cut paniko, offer to winning, not to God is order that I would not that ye should have fellowship with devil. Adubu ay naningi na koy Satan the fellowship to unu I never. Thank God. Ye cannot drink the cup of the Lord and cup of the devil. Satan gi cup adu Ishworgi cup na koy na thakpa yade ne. Oy koy na masiniko adubu mina mi gi lai muti festival to budu lai da kat pa mi sing gi chap chap du manda akoy chalaga saw ha natiko. Madu yade ishona madu pam ne. Mi manda chalaga mukhoy gi lai muti da prasadi phange board phange na khan madu adubu mukhoy na kaithen do yom ba lai muti da kalaga dukan da yom madu koy na chap du madu kai shu lai ba natte ba didi madu ni ko masida haje masina yade habsni adugo verse 23 da mu parage. But all things are lawful for me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but all things define not. Sidahiko. Aduna puna makshe loine yai having all things. Hide mishina mushida mulana sakre. Hide kona sa sing the basa or gazu adu huji ju thakpa yabra hide kon hangjeva. Yade agni. Sing the basa or gazu loin sabayare. Masegi the loina lawful loide have never. Hango aduna mina lale. Latiko pona having for me, but all things are not expedient. Loina among lawful loita to new mama macao to machine equibu mating pang nati having it. All things are lawful for me, but all things define not. Ado I want the loin among yai had the lime muti the cut papado pon have a taza becoming but lime muti the cup of water sabaze kasukai de hango must it public must yai have a go ado no masi sadra su masi yai kasukai de have never. Adubu hide sarena ibu shore on the henna magun tagat panate sadrena ibuko cannot open that tea have the pole handy. It define not have never. Masida have say verse 20 ga still 24 let no man seek his own but every man another's well call. The verse 25 sideko patanamation here whatsoever is sold in the samples that it asking no question for consent second. Other no coin kariguma hote and another mina Saba Takwi Yolibisindo, Naquina. Leo, Sao Kachu, Kanko, hung the vida Sao have never. No asking no question, Masila Muti the Capra, having Sabayaba Poto, when the Sabayaba, Porama Quina lady, Ado Sare, Sabamatum, the Masila Muti the Capra, Hina hung over. Hung the vida himself. Masi, man, I recall. For he that it dead. For the art is the loss and the fullest thereof. Pitibide Ishworgi, Madudale, Kudima Ishworgi never. If any of them that believe not bid you to a feast, Nakoi short hazard of a mere manako, Nakoi Marakti in a coina, so Omada Kaure, ye be disposed to go, Nangisapatare, whatsoever is said before you eat, Nangimanda Tamamaka to Saro, asking no question for consigned sake. I get consigns to give Madame Moiduna, Saro have never. Adubu koina keguma sawer gazu koina saba matam da masi ola adura hang de bid saro adubu koina khanga de masi oni khanga de koina kamai sagani phatre khang do koina kamai sagani adudi saro de beba hangnu ha me question hangnu ha ne hang de bid saw sini adubu khanga ga di ko e koina topa sa da batare ako lai muti de kapra kata ba mukhan sawer ke koisa tare if any man say unto you this is offered in sacrifice unto ado kana min harba masni lai muti de kapani ne kristano koin sabya de haraga di ko Kaidoguni have a matamda, it not for his sake, Magi the Munang Sagno, Saraga ipapa have neteko, Magi the Mug, and when the Hariba meet the Musagno and show it for consigned sake, for the others the loss and the fullness thereof have Nico, Masigi the Ishona Masida, may action Hare 29 that consigns I say, not thine own, but of the other, and the consigns have the Shag Netabaco, Tazab Kanbakwig Neti Atopa Sombasing, Aduki the Makta, Hibani have. For why is my liberty just of another man's consign? I ning tambazina atopa mi taza son missingi adubuka kidu bisato duino habine. Sida lare aduga verse silare 1 Corinthians 10:29 aduga verse aduga as give none offense 30 to the God neither to the Jews that could think on Zantan could show it such as could turn ganu hamne. Verse 31 da whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do all to the glory of God. Aduna ekhona saba thakpo orgasu ishorbu mating mangan gidamo ekhona saji hamne khona amangba sengba saraga khona ishorbu thakpa yagadra yaro khanko mission havni ishona sengdokram ne hamne adina ore ishona mi ham nongba mulai ko ishona sengdokrabni hamne sengdaba sado ishona kaidong de sengdokteba sengdo yaba text am pawo bible de leite khanko adu tari mi hamne adu parene ishona sengdo pana ai hu glass am thamje ba sinausa
hu glass hamje nang na pun si chupa ko adom prathana taw hai bo hu je ishona singdok pikdra ying thao ba si roidra ba si gini ne se ishor masi singdok pe na pa lising na prathana taw ko nang gi thaja budna sing phau phomon ba thaja balai ga chu hu do phajana prathana taw ishona kai dum su jai singdok pi royo khoi khang ga di masini ko masi gi wakhal je khoi na kaw ya de aduna ishora seng bu de dum sengi shona seng da bu de dum seng de masi da ngang gi je kai no lai muti de ka pasa sa ba ya de ha bu ne masina amang ba sa mang da ba sa ha bu gi maram da ka isu ngang ba na te ha je masi khoi na khang gi khoi na si da ha je ko adu ga roi da khoi chala je first Timothy 4 gi 3 ko masi ma ga yam na ni sin ko yam na atha seran turana sanna ba ni ko first Timothy 4 gi ai si para ga lo si la gi 4 gi 3 to 5 ko 3 da sida ko masi 4 da yaw je ke no false adi aramba pau sandok pa mi sing ko lakani hamni madu de check chalo hamni madu gi maram da ko verse da ko forbidding to marry lu hong ba ya da lu hong ba je pa ne ha mi kambu lakani christian marak ta hamni siko masi lai rim ni ju adu commanding to abstain from meats henko aduna sa ba ju phatte ha mi kambu lakani hamni henko sida je which God had created to be received with thanksgiving ishona ko kaidoba thagalaga ishona sabe yare haigiba ko masiko masigumdi sabe yade haiba kamu musu lakni hadni henko aduna misine ko of them which believe and know the truth and makoi bukaram misina isho thaja bam so chum khang musina khona thagalaga ko khona sabe yaba sa sindo adu sabe yade haiba kamu sin hegi ne aduna masidadi sida misina athalongna ri kari gno hai tadi sengda sa warga ju kaidoba aikhoina ishoda thagalaga khoi chardi yare misina lana chalebse masina te babu ne habse ishorgi asumba khangba ishobo thajaba asumba khangba yane asumba khangadi keno khone Leviticus 11 Deuteronomy 14 da harije karam sana chabe yai karam na chabe yade karam useng na chabe yai karam na chabe yade je action na ishona bible the action igre it is not confusion habne aduna sida habji mission adugumba sa chabe ju phatte habu ko adugumba mi singchu lakani hamne madu de section law hamne verse 4 for every creature of God is good hamne aduna sida hamne ishona sembi ke creature khuding muche phai hamne loi phai khoi loi chabe ya habdi nati loi phai ishona creation the same matam di nongsa kai adu da habi sing loi na napi sarame adu yada bje kai no loi phai ba ishona sample da good hai adu bu pa to bu matung de gi moi nature hongre nature hongi de ke da ba mokhoi gi lamsa sa loi phatre ba aseng ba sawaram do mang he hey sarga de loi na ba sa jing do amang ba seng ba kem ta khai ro loi seng ni loi chindang manar ne ba sinauja adun ishona sembi gi bu khuding mo loi phai o kai ba phatta ba ne phai ma je kai gi da mo ishona semno patro matung da amona kai phatta ba pa lagadi amona kai pumba myam de lakani madu singdon ngai gi da mo ishona sembi bne ba and nothing is to be refused kem da khona refused to bolai ro damni if we receive with thanksgiving habje aduna sengda ba sa do khoi sida sa je hamne sengda ba tha do khone ishoda thagala kamai cha ba yagani you have je khoi thak share ga di misina ju sengtok thak chi yaroi ju ji ishona mange sengdre hamne ni sha se yadre adun ba si je khoi cha ba phatre habne ba verse 5 to 4 it is sanctified by the word of God and prayer khona prathna tro ma si di seng to obni ko ma si di sa ba ya na hai sinau sa ina sa ju hai gre who have je khona prathna tro ju listen na prathna tro ju ko nang kai do mu seng mo mo de sinau sa o have ju ishona mangra ba sa jing je khoi listen na prathna tro ju ishona phata kal ga ju ko ishona kai dum na mu seng roi ma si pithibi je proposition la ga loi na manga la ga no ba mu sem ga seng ba na ta na di seng roi ba aduna sida hai ri sing kai no habdi ishona sai hai gi sing do sa ga nu ha ga ju ko khoi na sa ru de ba je niom de kai no fat ka blood ka di sa ba de ma si char di u ji chon mu khoi si ni khoi sa ba ya ha na ya de ha na bible na hai de ko adubu blood ka fat ka de sa di ko khoi jon shona mangan ni hujiti hauji chun ne masi khoi na christian wa ga ke o de bible na hai ni masidi masigi niom apoba jidi num lengna na igine adubu ate to bujidi ko shona ya de habji ni sinawsa adubu khoina khanga dabdi hosiki matam de khoina sa habje shona sa ba ya da bi mata am lakani adu khoina ngasa na hanju khoina nei nagre sarga de masi charoi khoina proposition lakpa amna kramni khoina sa nga jibu khoina thadok pagi matam oiramni aseng maram di kaino di sa nga da thoi ba leina tina chok mata yam khreba aduna kanagum missing hindu isinaw sina phawda sanga chadraga khoina christian oibo koi moidi hena se moidum natro brahman sina sanga chadre harga mokhoina
ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯦꯡꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯅꯥ ꯇꯤꯟꯅꯥ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥ ꯆꯥꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗ ꯅꯥꯔꯤꯕ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯥ ꯆꯥꯕꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯔꯠ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯕꯤꯄꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯥꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯇꯤꯟꯅꯥ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥ ꯆꯥꯕꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅꯦ ꯕꯣꯏꯂꯔ ꯆꯥꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯟ ꯑꯃ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥ 6 ꯆꯪꯕꯅꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 50ꯅꯤꯗ ꯆꯥꯎꯍꯟꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯥꯡꯕ ꯁꯦꯡꯗꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯆꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯔꯨꯝꯒꯨꯝꯕ ꯆꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯣꯏꯔꯒꯀꯣ ꯁꯦꯡꯅꯀꯣ ꯆꯥꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯩ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩꯗꯁꯨ ꯐꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯣꯜꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯏꯔꯤꯕ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗ ꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯚꯦꯔꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯀꯣ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯃꯥꯡꯕ ꯁꯥꯁꯤꯡꯗꯣ ꯁꯦꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯥ ꯃꯁꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯗꯧꯗꯤ ꯂꯥꯏ ꯃꯨꯇꯤꯗ ꯀꯠꯄ ꯑꯗꯣ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯏꯔꯝꯕꯅꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯡꯗꯕꯗꯣ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯁꯦꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯔꯃꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯇꯥꯕꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯕꯣꯔ ꯄꯤꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯈꯪꯉꯦ ꯅꯈꯣꯏ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟꯅ ꯅꯈꯣꯏꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯅꯩꯅꯨ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯣ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯣ ꯆꯤꯡꯕꯤꯒꯅꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯏꯟꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯥꯕꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯕꯣꯔ ꯄꯤꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯁꯒꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯄꯥ ꯏꯁꯣꯔ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯅꯩꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯏꯟꯗꯨꯅ ꯐꯖꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯇꯥꯔꯒ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯕꯣꯔ ꯄꯤꯅꯕꯤꯌꯨ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯃꯦꯟ